Mu nyandiko iteye ubwoba, umujenerali uri kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi by'umwihariko X abinyujije mu nyandiko, yongeye kugira inyandiko agaragaza, maze iyo nyandiko itigisa amarangamutima y'abantu. Yagize ati, umuntu wese uzahirahira gutera u Rwanda, ibyo bisobanuye intambara kuri Uganda. Ati, nta muntu uwo ari we wese kuri iyi si wemerewe kurogoya abana ba Ruhinda. Abagande n'abanyarwanda bashobora kudusobanurira abana ba Ruhinda bari bo. Iyi ni inyandiko yanyujije ku rubuga rwa Twitter, ariko inyuzwaho n'umuvugizi w'uyu mugabo yitwa Major Chris Magezi. Uyu niwe wanditse ibi byose, ariko avuga ko byanditse mu izina ry'uyu General Muhoozi Kainerugaba. Ariko hari ikindi kintu giteye ubwoba, ni ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze itangazo rikomeye riburira umunyamerika wese uri hariya muri Kongo ko yavayo byihuse agasubira mu gihugu cye cy'Amerika. Ndetse na ambasade zatangiye kugabanya abakozi, ubwo ndavuga ambasade ya Amerika iri hariya muri Kongo zatangiye kugabanya abakozi ku buryo bufatika, ku buryo bigaragara ko hari ikintu kigiye kuba hariya muri Kongo. Ku rundi ruhande, burya ngo Perezida wa Afurika y'Epfo ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gukora igishoboka cyose ngo amasezerano u Rwanda rwajyanye n'amakipe yo kwamamaza nka Visit Rwanda, murabizi ko Arsenal ikorana n'u Rwanda muri Visit Rwanda, ngo bari gukora igishoboka cyose ngo ibyo bintu biseswe, yewe na ya makipe agerageze kuba yacana umubano n'u Rwanda. Barabigeraho. Hagati aho, kuri uyu wa kabiri ku itariki enye, M23 intare za Sarambwe bo batangaje ko imirwano bayisizemo agahenge. Bavuze ko basizemo agahenge mu buryo bwo kurengera abakeneye ubutabazi b'abakongomani, kandi banagaragaje ko rwose intego yabo atari ugufata Bukavu. Mbese ngo intambara bashoraga bashaka gufata agace ka Bukavu babaye basa n'ababisubitse mu buryo bwo kugira ngo batabare inzirakarengane ziri ahangaha muri Kongo. Mwaba mwumvisha ukuntu Perezida Felix Tshisekedi yongeye guteranya abadepite ndetse n'ukuriye abasenateri kugira ngo babashe gufata umwanzuro wa nyuma w'ibijyanye n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi iki gihe yavuze ko azongera kubateranya bafata umwanzuro wo kuba batera u Rwanda. None niko bagiye kubikora se? Reka tuze kureba. Akana ko ntabwo twagataruka, nta munyamakuru mwigeze kumva waje guhirahira abaza Perezida w'u Rwanda niba hari ingabo nibura yaba afite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze Perezida w'u Rwanda mu ijambo rimwe akamusubiza ati, ntago mbizi. Mwabyumvise neza? Kuri uyu munsi nongeye guhura n'igitangaza. Hari ahantu nabonye video igaragaza ko ngo na AI cyangwa se ChatGPT zisigaye zizi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Bagerageje kuyibaza bati, ese Afurika iramutse yihuje igakora igihugu kimwe, ninde wakiyobora? ChatGPT cyangwa se AI nta kuzuyaza yagize ati, ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibi ngibi birasiga iki mu Perezida muri Afurika? Reka nabyo twitega amaso. Nge nitwa Eric Radu, ninjye ubagezaho ibi byose. Ndabashimiye kuba mukora subscribe ku Dusha Kingdom. Imana ibahe amafaranga.